media no so be join here e was quiz so on YouTube and on Nhyira TV wo join o YouTube and now comment in the baby pen ya kinkan nyina de ama wan chichi ahodo nyina so ye de ya nyaba na yaba nyame anim ne obi nka se produce bera enya se de e ba be di ne jo kama na de chene chichi no yase ma de fona kofa bia ba yo se Mourinho wa kwa to jabia ma chese wa kwa pai ya ba ya de pa ni ye be di nkoma de ama na no so atimi aboa ye pa na ano dan so bossa yase bibia si João Cancelo yase wa hehe no ho afe ye mbabo ya Cancelo dia yamfra brantende pa potinesi ni nyina no ye de ba e the four in front na ano so atimi aboa nti wa ba ya mo akwaba e de ba dwuma de so asena ne ko e di ama nwuma eku a wo mo eso ya asena makato sa no pa bia wo de so benya pomodin na ba na pomodin dia kunu nkana limited no di nupa e de ababa ku ye huntu capture ye memedro e boa be ma bia for urinary tract infections e beboa etu ni nyina se de ma wo ye be ma na wotun so woti ya obe ma wedro ye huntu capsule eno na beboa ye pa doctor akato se prostate enlargement anati to huntu capsule ana ese ye wedro no team wo be de Mr. Kill so ba eno e boa sexual weakness e be trust premature ejaculation will be to na ofum e wedu panini ma onsan ka de oba bia do ye araba bazen tabetenom ana e boa ba bia menstrual pains menstrual disorders no e be boa ma oba bia wa ye oba ma du pa ko pharmacy ani drug shop bia won so won sa e be count dem no me se betimi no medin koma e so e 0244275429 na wanya kulun Ghana limited wanya dupa answanom na adesman service salons woman no mede misika merchant loan ade apa anti wo ya MTN momo metanta muntem ye pa anase wokọ na koye mobile money na de ho ne kato so ni ska katen so on phone $1 star 71 star 71 star dabi star 71 has star 71 has after on when a tick na onko financial services after on selected loan one selected misika instantly we benya 5,000 Ghana cedis no media dujumana and on straight my boy no ya desman service loans dia wo me de man na no pamakato se Rexona and na man kapapa ba ho we obi anfifire etato ampato Rexona ni and o miamia de gu ho 24 hours and cabbage na ho 48 hours and cabbage na ho 72 hours and then kapa and the gina ho nti and the Rexona cosmetic shop and na fe o ko ba bia ya tom body splash bia won sam atima count the tell us that's a Sunday ke ko be send this car and ya star 110 has star 110 has what send ya na tesenom and sweat my come dia ma tell us play up no betimi dia tutuma no what send this car dia ma fofo na and no try come Belmont no and na me come for dia ma bibia Belmont come and ya de bell I am what non alcoholic drink na dia ba your original one the web man so and ya outdoor now your event be now ya you be now ya na uhia motor original one me pato bell for and the banana pay no monto kase I was 0544335900 and answer 0544335800 no mon sweat majo so mata uruma ani nyuma ekon kai pi wo mo enso so asene nkrofa man so yakwane adija kakra dia ma now yantwane na yanko dia no so aba eno ata mame nsa se matters kakra so atimi power entero pay mame ni won kobo enso enfama esam se ukopie ma UEFA Champions League no eno ata e had say qualification final stage no matches ni bi ato static wamum enso any last bone etime ba so ma static e wo so ntram yansa ama last bobo kodo wamum so entimanto ba kokra hapo aya ba sava enada wamum so ebo game wamum so ntram yenom ama team anitin enso ade saba FK wamum atimu ba ko afe nak for no so mu kemni toja bodo glimt ekoto mu pom ntram yansa wamum so atimu ba ko Slivan Bratislava wamum ba atena ba ko ama NK Celtic wamum so saba ko ntano any game toja ewo dwumade so and now pay ya ketre dem now eno ata oko Barcelona omusu ebo mo friendly game no na eno Yesuan Gampa eno ye game Barcelona every season bia no bopo and sana wo mo proper season to master team and sana Barcelona ebebo mo official Barcelona league game wo metimi aba eno ata wo me ali ana tese edisi ani okuni be na tese Barca ewo so ntram ye no ama ali wo mo so etimatem
mu baako abranta de de Abdul Karim wono onya ko na nsa na Hafinya ade baako account e no ye 2 goals eno da Barcelona nso power e na no pe no make it de man na eno amenya abotre kakra ekoye Barcelona for Sania wo mo start line up no enso esikoye wo mo po abranta de Juan Garcia entetano amenu no mo po Alejandro Bade ano mo so ebo Garcia afenfifio enimo ewe tire ho no wo mo ba abranta de Gerard Martin ano mo po Tuskunde enso 4 and 5 afenfifio kakra no wo mo so po abranta de Magbenem ano mo po Espat ano mo po Lopez and enimo Lami Yama Abdul Karim ana afe Hafinya wo mo na started ma Barcelona changes no so ebae ama mo ye adwuma nyina kama no ye Barca enkoba kakra so etotwa ewe adwuma die so enano pe no je katire edama ene game back so elho ene La Liga game eba so Rayo Vallecano wo mo di Deportivo Alaves ewo game bona ene 7 pm no so nkoba kakra eto edwane na wonim say UEFA Europa League final matches bebre elho ene ye qualification games etoto dwane adade atase enano pe ne ye ka nkoba kakra edama notable game yes Benfica ewo game na ana Romania na Kosia wo mo so ewo game na CSKA Sofia wo mo game na Victoria Plzen wo mo Crividen Sevda ana nso ebebo afe Besiktas enso wo game na ubenya Salzburg bobo kono wo mo so game Anderlecht any Karata Mate enso wo game mo po no ye Matesa etotwa ewo UEFA Europa League qualification Matesa no so aba so UEFA Conference League enso matches ni bi notable game ni bi ayase FC Copenhagen wo bobo game na Midtjylland ewo game na ana Nottingham enso ebona Unison Gallon wo mo so ewo game na enti anonso nkoba kakra eba atasana no pe ye ketire ade amani enti mo ameko fikese mu no sabebe pe na nkobo no enso esi etie na ye nkokodi nkomo other stories etwani ne saying na esi eko clubs ni din nkomo say anope ye dini nyina ade aba wo so do so bara mamenye we mfama ESPN and so at the latest update be at Yaba. One more chance, Wobasa, so now pay players or me wingers at us from 1 up to 10. One more ranking at Yaba. No more ranking, no more chance, in fact, players be woman no more down so who for 4 wingers in at the Asiania. A Mubakoya branch on the team and so at Michael Olise. One more chance, the top air wingers are as you saw more on ESPN at us or do a dink and Michael Olise. Jotos me no ya lamene yama no abato me ansa I Vinta Valescalia and I know I Luis Diaz on ya Branta so onom enso Bayern ana failure na Messi so na Leo Messi egusu system num abato sunum na Vinicius Junior atoso nsia enso no ebeya Branta de Bukayo Saka afe enwatwe ebeya Hafinya enko no ya Dusaye Dwe ana fe Jeremy Doku and so tosu do and to ESPN one the top 10 wingers up woman so yourself and in football and no media banner and a pen make it them now for me copawi na min coding cover kaka pack the prince I want a PG a home grounds a ho and a PG bomo gemabusia dia min second year yes a su bia a ho na nyasam ketwa na enam senti amomo pitch no nyame anim ni fire kokop ebi nso ewu na amomo game and keso mo ponya no wo mo chese ade so mo yensesi ansa na yase PG force anya hwekwa in a month of September on a 4th day so mo timi awie na fenso gas no wo mo dua bibia foforo esansa sisia no yase park no baby say enti mo no opportunity e YouTube ne de mo be se baby nyina yesa yellow is na chese ho nyina ese eno ya de fi PG akate ade aba e wo dwumade so na anopa mi ka che kakra de ba now mame nkoba ya mini kemini nkoba kakra eno ada me ba bedi jama musiala ehun komo ede ma mo katam se abrante no wanya problem kakra na ya say neurotica dysfunction eno na abrante no nya anopa mini doctor se kodi nkomo e Germany report o me de pa se abrante no issue na wanya no enya dia career threatening at se ebi abrante no wontimi nsia kan biem kwankro bia so jama musiala ebetimi ayo okay enti mu anata se manidi jama musala issue no enso acha mo pe update in dia say doctors confirm say anya threatening and from abrante ne career in terms of football na bia na ba na bia na sadabi anya sa na te no yankoba kakwan so pa e wo dwumadie so na mame sanko Pep Guardiola eno ada me de Pep Guardiola
story at the buyer 2 days ago. A bin so by anatasa and yansam kutwa. Nina fan a documentary. Wamaya Diamanatasa and Namabuanteja. Wamunso Eka Wansam. Nasa documentary no. Kwabrabaka last season. September more, November more crab. Wamo any panel follow a cousin. Elbow game. Amatasa Patrick 6 and Ayakumedo. Elbow and Tram Yunum Ama Timan in the city. Wamentumante. Nasa game Yasomo call dressing room no. Na ohe Pep Guardiola ni we dwaye pa na Pep Guardiola nsama okaye was it players no e many fili aya stupid but all ene papa ne nsama okaye ene the revelations are epa ene number 1 we no catch am say we are very tired kwabena me say tired ne de minya was screen so so papa ne person tell say we are very tired afen so aside that no players no e many fili aya alone omo ayi ne ba ko adiama no adento so born na players ne bona nya fe na so betna opa ma Leverkusen aso ntramienu de nyame ani mnie ha twene we no catch say their players ne ya no wo manim ne besi new manager and o me de bebro mo and to Pep Guardiola na nka say ha say ano say adwuma hu say da bi o twa so e wo Manchester City a enya de say betimi aboa no ene yanko beka kwan so me pato e to twa e wo dwuma de so ne make a che de ma no anso ayo pain in the documentary winya bi ntwa ya pato ko pe bi hwe na ensem wo mu ye pa beta so wentima kwanko ya me ba every day bia menya daje na mayi nsam na kakra enso adama prato say de happy ye amata so just city aduma no ade to na no pen me bo che kakra adama away from that na me nko Barca na Barca anoda yesi de sie ne once anoda wo mo enso presenter Rodrigo Cascante ade chabo bia won say Barcelona mo player na pa na one player anoda ne yeso o twen so no so mbebo ni tin aya branta ni tin ade chawo Cancelo na man opportunity wo YouTuber MSS asto we mbeta say ye pa enti utie o radio so ameso say ko YouTuber Nhyira TV e wo YouTube we better story we say ye pa esanse back with Air Peters at say betimi apo am what say na another dia esiem as Joao Cancelo ya say proud to say adia bete ama another omukem no omukopo ayes one gampa no na branteni nimsese wo mu ade Rodrigo Cascante enya trevia the next person ayo no and another ni jersey number 2 abrantena dresse wo watane onum enya ya bod Rodri din amata se Rodri o my presentation kama abrantena tenso mbebo ni dia Barca fa mo ni din adanya yese okote se yese sa formalities bia ezo mu wievie ema abrantena mu yini chesa Barcelona player power proper dom yese mu nyanwie ana yese kwanse nana man kan temi ata se mama dresse madwen na ya mese na kwa metima bokem e de ma Barcelona yese ho na koda ni bufu ye ana tese wono no okwe na na Lamine Yamal me pato mo ma twane mo hwe Lamine Yamal okona mo ho Lamine Yamal bi sanse na adan mo se Lamine Yamal pega ne nsa wo wiam sa e bi sanse na adan wan ko park ne so ana so ojo mo wo be se Joao Cancelo so toto ne nsa ho ya sa branteni dwabruta se nwanta Barca for entime ama wo manyina ntrese as Barcelona player na impose o makata ne kwampa se no adam wo mo mfeli na nanse wo mo presentina anka bi kwampanka wo na adwene kwampanko so ankwanko dress ni ade ene reporter da mensakam e wo dwumade so na no pen me ka che kakra ade ama wanchicha wodo so no mo beka me babaka tam say we king wo mo so ade ne golden shoe no ade bama no wo ko many Europa last season e ba play of ball goes to power no ana wo che goes to do pa enti wona say wo mo so a present award ade ma branta na no ata ana mo present ade ma branta ne team and so ade how we king na branta na kasa was yan kamo bianta say in fact nani ante pa say yourself na nyina eba aye strikers ni ebe you say wona what say goes to do eno anta ayade abranta na ni tie am ye bi sense okay ya tete say opeso free buy no boboko no no kura bi wo ma na me nsanka so obenya kwa na toto na nso ehu ya say abranta say nyame anim ne no kura we mu ye ba ko pe dintie be mo obi aka say
Guano Hurricane Abakoya sir Tama no fi England Eba Germany ni na wana dream sir Danchan come be obetimi akobak but since what ya no in fact na dwena sesa the idea so abakobak ni eni osisi enti the person ka kire wiasa fana man nyina chese ene no obeto aso no ne Bayern Munich enso ya adwuma na no ya reporter efi Hurricane akate ade aba ewo dwuma de so na mekotin koba kakra yase team and dinadi Al Hilal and so at to offer at the bar branch na offer woman Hurricane no a year biana Branton and Yakradia and yani 85 million pounds 85 million pounds not that means our Branton salary and new bonuses near the other Branton Benyasika pa yani Mran we not as a walk can call 100 million pounds 100 million pounds and es cannot as a Hurricane Benya yes so funny by us or there be on your Saudi India 1 year so because I didn't know what person to buy a minute Bobo Kanye reporter job Mensaka I would do media training me be che de man for kata za masa 33 wunyina no oko anim anka wunyana anka akosa de sika no pa kodi bi beta yesa brante no enye na adwen so obeko reporter me second here another Maxwell wono anso Barcelona in terms of sporting ana players so womo welfare papai and edimentitima ye pa na no anansa ntofo ko bi sansa Hurricane no hu ne say and also Hurricane nyante ye na word na de ba kwa aka Hurricane train and so a Ballon d'Or. Was a Ballon d'Or Yamian in a month of September? Yadi Mobidia, as I have planted the Hurricane, and the Uncobaka Council Max Sebel, and the Eba Ewo Jumendius Runner, and a pair make a man not make what tells him. Not Macako di Jumaka Crown, our Tosi Bobo Kona, Yadin Komaka, now when him said saucy, Jesse no messing up. Na Mamma South William Famamo, Namini Komaka Crab, Mammy was Christian, so Mammy Tosi Jesse no messing up. Near will play a beer. Just was nan koma kakra ha medini nyina ade ama but ABC came near Yankasi ABC dina ya dia krade offer for da na what Star 262 has now was selected 3 letters in pattern was selected 3 letters here draw now letter bako PMS card try bon premier samienu pm prengotwe and ya bon miansa pm 200 times to stay kubenyeske edie pa ya the national lottery authority at this time no at the sisu ABC games draw no ya hodo miansa first draw no no dia total second draw and you may no man so etima basona and so etima boy pa Franco Trading Enterprise and so many phones out doing na dia ba say no ka Samsung no one sub account there just features when we the biaba when we the microwave blender when we the generator CCTV cameras and na ka de nyina Franco Kumasia edum edaba to us enjoy your store ba ko Talambu shop benya old man come back afey ne ko fok ne gene jedem chenu kedetia when Franco Trading Enterprise so no number so no 024531 and 969 says 0501538605 down also wet man and the man so come at the Alaska Star Enterprise as a brabati wallpapers here with them as you know and the quality blankets on some account there inflatable sofa chairs one sack out the ring light now one sack out the best alarm sitting now one more at the abam pato one more and so the P foam son of a carpet in artificial grass now by a doom woko plaza pato and me Mrs. Anote plaza first floor and more woman Prudential Plaza and and chap woman number is 0256330075 and 0200281080 now when your last Star Enterprise now toss the story now make a 17 here now I'm not done at toss the release at the Bible on time in fact I come here as a toss the players at this season one more area to many and we player now I head on to Diam now that means team no head on home now toss the chance on this season Branton the success Jason number 1 na Arsenal offense Branton the Pelastra as number 2 for now number 3 na Ayabako and so as a number 4 Lacroix and so as number 5 Levi Kowa as 6 Neto and so as Pedro Neto as number 7 and so as 8 João Pedro me pato no say Jesse number 20 João Pedro change was say Jesse number 9 na Liam Delap and I say Jesse number 9 Liam Delap Sisi no say Jesse number 12 after Jimmy Gittins as 11 Kopama as 10 na Yana Jordan Henderson was 14 Nicola Jackson was 15
Ushego Anso S16 na yanya aya Morgan Rogers or 17 afe Danny Webeck ebesa 18 na Sa Mamadou Sa besa 19 General Hato 21 Emeka besa 22 na yanya Giovanni Kwenda wabesa 23 na James Sene 24 Moses Casado 25 no besa Malo Goso besa 27 Abrantani Tine Anso Edi Samuel Love ebesa 28 Mpato Etiveria Anso Esa Jesse number 29 na Ansemeno Asa 30 Western Anso Watson besa 31 na yanya aya Nicole Tazuli Anso Esa 32 na Mudrik Asa 33 Atampon ebesa 34 na yanya Abrantani Tine Anso Sidi Sobolai Asa 37 Tosin Asa aya 38 na McPendes Asa 39 Estavo 41 Afesronina ebesa 44 na Rome Love Asa 45 Bato Asasa Banka ho Asa disaster Abrantani Benyako anti de tenanie na anona Chelsea supporters ne say dabi Jesu number 9 no tem ya yaka anaka so ho Liam de la Befire amanfo so obeya de amfa ana Abrantani na say na wo go so kama adama Chelsea so Pedro yakote ya yasa Abrantani so open number 9 no 9 no dia obi antimanya no wodu Jesu number 9 no obetumi dia ya adwuma anti this season pato Jesu with a curse what Chelsea da certain number 9 no Abrantani dinadi Joao Pedro ana afase ya hwede this season no ebesi akọ na another Jesse aka the Jesse number 20 sisa na nka Jesse 20 and said any record papa bia Chelsea abako sem bebre sa beta dia chance ko pama ani Joao Pedro besa sa Jesse no sisa na diamante ndi Jesse na ye no emu ye hwam esanse goals no wo se sa Jesse na wutimi di he goals ana fe sa Jesse ni ehewa wutimi bobo kama sisa Chelsea supporters no ebisa say the next player paying and best Jesse number 20 so a player any ball no ni po or flare Jesse atasa dia number 10 for the no sababa penalty Jesse number 20 number be or Chelsea ani ankoma kakwan so am second e wo dwumade so na no pe make atre dia ma na ma me Rona na Rawo e Liverpool mu training ground na makwa kwatete o kakra akoyo mu train no mu je e Liverpool na Liverpool dia se no mo story ni ne yese no ata BBC na de sie no ama Liverpool for hu sasa Abrantani we beto so ya say de nyame anim ne season ne ba na wie ya ene sika so mo de to no 55 million euros no wo meto SS kan de ama Barcelona no matter Abrantani de Rona na round pato mo we screen so di na mo center circle ho kan kona chi ono mo sa no bounce player bi any player bi ne tackle wo bi tendenten Rona na Rawo ana ni tiri hu fita san wan so no adai ni team the next player called the gapo na yase tackle ene ne dimbi pa Rona na Rawo so wo Liverpool no yase ma Liverpool fe for the few say dia just Abrantani be to so say there season ni bia ene on be activate na tase wo metumi ato Abrantani na wo bona fide property e dey ma Liverpool team na no ya reporter men say kam e wo dwumade nso emo na sa training grounds na me sa kodi nkoma kakra ma me Abrantani de Federico Chiesa meni akwada no nkoma kakra no da me hwemu sa manya Federico Chiesa na me bisa Liverpool fan sa Abrantani no moto na na anom so da bi the chance or personal issues atasa physical issues Abrantani no so na eta wetime di hujuma na medical staff no enso assess Abrantani no entina no anta Abrantani ntimanye training and from a team and dinadi Liverpool and a reporter minsa eka e wo dwumade so na eno da Atletico Madrid enso boke na mamen command de min kodin koma kakra eno da Atletico game no mo boy no eno a Jano Black start go post no enso de bomo eno na Jano Black were making a 400 appearance ever La Liga num na yase se goalkeeper bi. And so enya disappearances no in fact enya better say what will be to me enya sa record no and in the competition another 400 La Liga game and Abrantani team addition of Black and so etimi so the first foreign goalkeeper at us in the goal post where to me are making 400 La Liga appearances and Tani and Kobaka Kwanso Epa in the history of La Liga ebom eban the goalkeeping department
tournament and ufa goalkeepers nyina wometimi ISR record na wono toso mako 11 and team anu Adageno Black anu omo game a omo so boy and record abrante na ye na no pay me ketre edema na me ko Crystal Palace na makwa akodi nkoma kaka o Crystal Palace but on anta yase offer bi efi Galatasaray ebai na hwan na womadi ma na omo so ya abrante ni dia Ismail Sa womo tese 30 million euros Galatasaray edis kaba sanka Crystal Palace foreign tip nanka omunja abrante no famomo reporter mensaka yase Crystal Palace fakata Gala 4% says Kande now there's somebody is so panted womu feed abrante ndi omu fabinka ho woman fabianka on the nya there's somebody abrante ntinom and a reporter mensaka ewo tumade so na me kwatsa ose na makwa kwadi Chelsea transfer ho enkoba kakwa edama but high sense say Brabadi TV ani da ho kama pa factory dawe probo ano mo demand ya beto bia no abono yatete bo ni nyina eso ya discount if you on the 18th free ekopon on the 28th of this month and as a promotion we and so benabi anti tempa 5 years warranty and ya demand say washing machine say smart TV lesser and say ebia open compactor ebia make say sound system kitchen appliances wo ba beto air conditioners ni nyina discount ada so wo numbers 0302550000 Ghana fana babia no wo benyo mu showroom kuma say would when it came with Tuma post office in Chawa more hot tafo and so more town so benyo Kumasi Tibo and so more oko Sunyania Anabi opposite Ubenyo Takwa and Takrade after Oko Mankasimo Muboho Oko Techman Obenyo Moko Tamale Oko voter Regina Hohe and after Koferidia and Sweatman or main clan baby Hato Batona Oko Mataeko Oko dancing more after Timotama Pato Babiano Tama there's a community one Nina Ubenya high sense and you almost need to Jumano and threat me I come Adiama want to say who doing now so na my main son come na mimna medi Jumakaka now mama me I toss a transfer there Mama do sa toss to see when you Jesse no my dear better one beton on pato reporter mean second name one so for be abana kama Mama do sa wo meta na kwan ama club bi abrante no ebeso odwan no no swetima dwan and no ata enkoba kakwa mensa kam na no pe Chelsea ewese wo metime awiawie bibia no verbal agreement o marete with abrante no dinadi azo de Chelsea and ya Crystal Palace boboko no wo manya awiefie akaza Chelsea so bede bid ndi atum ekoba se bid ni nya wie pe pa dia and abrante no dinadi asase ban azo de Chelsea ebenya dwan Crystal Palace boboko no reporter mensa ka Palace boboko no ewese mpo so manyano in a permanent basis crowd manyano no on a loan dealer and so many betimi atie pankomo atasa mensa kene na Barcelona Barca so mu here another goalkeeper and womo and so 18 komo na abrante we yeso oya de pa and womo kofan about him Dominic Livakovic womo tesa omunyano go post no ma on be pay 3 million euros anom bid Barcelona adiako na sa bid na nya akodu akasa Fenerbahce for by the penny sa Fenerbahce enya asapte sa do ne dia ene Dominic Livakovic ababa Barcelona oba be goalkeeper e de ma Barca ne yankoba kakwa mensa kam e wotuma de su ne na meko Inter e kodi tuma kakra Inter Milan say womanya boys omba be ye tuma na dia momo womanya Jaspens womanya Johnsons ni aka aka kitwa bi eso miwie e Curtis Jones na womotaza Curtis Jones no woba ne manyina betima koye e dia momo womotaza Johnsons wono na be bom in a build up e tactical e structure no womo ya perfect ateso betima boa aya Inter aya Milan boboko this season wabotasa dazzle than fires there the replacement aya Branton the just pens one na be replace Branton on Curtis Jones there yase Christian Chivo head coach Adama Inter one kasa na kate team no sa player ne there kwankrobia so be hia no team mo ba e betima boa ma Inter ene man so atima koye de mama na ya reporter men say kan na Jose Mourinho ya de ye hunu say a bomb ana Jose Mourinho akwakoto ja womo yamba mad the fans so they be na say we dey normal Jana Mourinho akokoka Adnota Mobaka me babaka tam so ni to the Quinto Edin Commander afe na ye stories ne 111 ne adade another on Rodri me de buy na na dia ni team nankasa ana Jose Mourinho achasim ana ye bisansa Luka Modric ko no any team ni ye pa dia hwan ana feeling wo team ye pa no so oh nyame ni anim ne adagule one player wo fidi akoda de pa na de nti mo fili adagule ya sa akoda ne bo no ya so Luka Modric dia no and the team ya nka wonu Jose ne time adwuma no obeye de ma de din kan no
na Luka Modric ana na ye adwuma ni nyina de ma no sisia de Abranta de gyina de Abda Kule wono so wo fi say the next Luka Modric wanya no e wo team no wo fi so betimi apa e ma adwuma ni nyina ye kama e di ama Madrid ne wo so betimi abo as number 8 wo betimi abo no number 6 into officer Abranta no I very good this season wo be bo team ani de Madrid ye pam ani enkoba kakwa so Jose Mourinho e di tuta e wo dwuma die so ani e bi sansa na this time no na no that trouble bia wo ba be die e di ma team ani tin e di Madrid enu ti ana taso wo be ana no so dabi Madrid enim de onu Jose Mourinho wa ye Madrid enim de oye ana Madrid enim de obetumi aya enye se bia trouble bia obedi kan be die eno ana Madrid esama ne baba kidemom no Madrid adwuma Gwanim yenti anoma fa ne no osan baba ya sa adwuma no e de ma Real Madrid ne yankoba kakwan so e totwa e wo dwuma die so ane e besan say Diomande wona wo request for Diomande na but o muntie story we ye ya Jose Mourinho say anyo no ask for Diomande na Diomande omodi ne ba ya ohu ni profile no wo hunsa akoda no betimi aboa Madrid ye pa nebom sania player bi ho no ankasa be request for so onya player A onya player B no Diomande anyo no request for wo modi ni profile ana de brand say wo ye player Madrid one person omodi ne ba ento ho ni profile no hunsa ampa wo betimi aboa tim ni ye eni nti no omodi Diomande ento ba Diomande ba ya no wo so wings so adwuma ni nyina wo ye adwuma kama wo betimi abo benkum ho obetimi abonifa honti wose a good team team and the Madrid enso timi aye ade yankobeka kwa so Jose Mourinho ade aba odumadi so ade ebisa so keka wingers asem dia miemisa Lamine Yamal sade aye de onya Lamine Yamal besa no se anawa se be na kai Lamine Yamal de hwan onya Lamine Yamal on side of Lamine Yamal or a good player or a very huge unya no enso e wo team obetimi improve amane emenso nyina etima kwe ade amam akoda na nkasa onya normal play o mahu ana adu ye Jose Mourinho nkoma eno ata wade tuta obi ye ana se ni nyina nkamfa no ne players wo no ojomudi man the players no wo bi ye good a o betimi ye adwuma no enso e de ama man to de bobo kwada no aye Jose Mourinho ne nkomodi a woni Etienne Quinto edi ye anope Mika cheka kakra e de ama wo dwumadi so na me baba ya Barcelona se Lutalo Martinez baba ana so mba no me the star story no enso e de ba quickly ma menya Burnley wo mo story we fama Burnley bobo connecting komo ya se wo mo enso ani team ani tin adi limetopo wo mo enso din koba ko ani mi pa na Zen aye Flamin Zian Flamin one so a player the man Burnley koba men say ka say limetopo for cheso munya Abranta na anko me pay penti wo mo no anko mo kika ne maye Abranta Jepenia wo so atuma ba ye atuma na edamomo ani anko ba kakwa so men say kam e wo ye atuma de so na process and plant automation as men kan to so mo na de ne ma pa ade man say we a company Kasepa na say residential areas ni ade mu hia distribution board wo ba kwa fa bi ade aba wo mo the circuit breakers aba wo mo the solar cables nso aba afi wo mo the VRs enso aba ana mo the highway solar packages no aba afi smart home DIY product ni nyina bi e wo makate wo mo say aba na electronic electrical appliances wo mo cha say ene mo di aba ni nyina no kama pa na wo mo the equipment edimu entitima e wo bibrim ha ene wi asa nyina ana diabanti industry sawodo ni nyina no mu hia industrial grade electrical solutions wo me na be hwe aye adwuma ni nyina enso dem aye PPA me bato wo me ne brand bi ti say me so me ne chant wo me ne hioke wo me ne hello cable wo me ne festo wo me ne highway wo me ne delta wo me ne furnace contact ana fe son of wo me ne wo nyina aye adwuma na wo ta say wo mu product no and 5 years warranty na amount of agasi discount no me de ma TNC kakrabi ana touch kumasia wo de wani chemo ewe etuma ene wo mo ebe mekom wo mo ene UPA bank no na etianem hwe wo mo no mesene 0200771727 ananze 0509554646 na onso onsa etimi akomu ye pa na quickly mi wie no kra no na fe yetime di yankoma no proper no diamede ma ayese sisia na ade ba kwa ya kama pa ayese wo benya dupa anom na edupa no de former limited o mo no mo de edupa edi aba
pa womo ade eye follow man aba mema do follow man eno ya medo omo de beauty plus nso aba ana omo de follow also life omo de omega 3 fish oil nso aba omo de follow Astrofer plus ana omo de follow platinum plus ana omo de follow immune life omo de follow meno can so aba eno enso eno ati omo de lumitras aba eye malaria duro ebeboa ye pa ana omo de eye baby fight drops ede aba eye nkuda duro eboa man nkuda enyini yem omo de eye bioglobin shop ene ne capsule aba ene empem fedro vitamin B12 folic acid ene iron asemu manti ebeboa obi a wontimi na obi a wadi su chine wo wakoma bo pede afenso wuti brewe ni pedio no we dro ni omo de trouser 400 and so by a trunsundo tatahwe ebeboa ene ye the family diwema womo won a suspension koda na enom ana tablet ni mpem for there edupe ukofuma ni track shop bi a won sabe kan de number sabe timi no medin koma ewo so ay 0561 08866 0561 088 663 na wo so anya format limited o matima bo amane ma nyina nso akoye jama wo ma dawroma ani nyuma ko enkaye pineta wo nso eso asene na quickly mama me basa na mama me deco ewo screen so na deco nie deco adi nkobo pi deco adi nkobo na yebisa deco se Barcelona mo basa sayana me pato deco se basa besan pato mo tieni deco se basa besan se season no yenwie transfer no yenyan close ya ne de obetimi aka se obi an watch out Barcelona eguso wo mu de omani tiniamati kopim se transfer window ne be close de basa for kwantobia so another player so betimi aba na ya pusi na se o me positions na ya striker midfielders defender ana ba na se time pato nyame anim ne de kwanso da me update bi abata de obi anim ya se basa ehia striker basa ehia number 9 na sa number 9 ho nkomo no ana me koko wura me kakoko bi sa se Barcelona na baba ka se omo Lautaro Martinez na sa nkomo na koko wie san me pato prepare me ka se basa eni nkomo bia wo mu nyamfa bid ankoe ana the last meeting na wo mo anu Lautaro Martinez ni agent no have here no but also meeting no besina Barca for enyanya another meeting na mubaka no da me baba ka tem se Barca akwa high air hotel ana so omakwa kipi air reservation ewo hotel bi enso ewo air Catalonia club mu ho na omosi wo mo ni air agent for ana eba besia na kamia ese ebia se Barca abepa Lautaro Martinez a ene kwankobia so ade so mo ni agent no esensia biem na omahudewe a wo mesa take the matter on ane yankoba kakran so a mensa ka asta for so masubu ana Martinelli beko mu weska mo na mefa wo me se alifo ana mo ti Saudi na ene mo totoba akoda ne yenya na ye penom asta for so masubu player no da ho mu weska mo na mefa no na mo fa no ko na ne ma nyina so nko ye no ye reporter mensa eka ewo dwumade so ne make tire dia ma pedo neton so ewo sa o mo kwana se ni nyina so emo na Diego Moreira reporter mensa ka ne sisia de wanya free Strasbourg watani AC Milan eno atomu nya bia 53 million euros no plus of 10 million and the account ukeka ni nyina edisi ani a 63 million euros no yeska abanta ne dia Diego Moreira wo so Moreira rather wo me aton from Strasbourg ka okwakoye aduma no ediama AC Milan bobo kone nkoma kakwane na eno ada BBC Atletico Madrid kwabna DC Atletico Madrid yesem wo mu bokem no yankwankwa ya okay we dey mama njeni say no ada Japan for ni Korea for the kwabna for mu player there kan wo se park no be ba mana ya no ada Korea for no so mo se kin liaba the first game nso obo e league nim ne eno ada kin li nso esanya go enti no ada nya sem go to akra enti na Korea for na ba wo mu nyina in support o ma ba ma ne ma ekoye na one player no ada wo mu di na tem ye pa no yeah chama se ne wa hunim dada Atletico Madrid de wo ye wa adwen so obekọ na se nye team ya se Barcelona na kwa unkonko bi sa na no dai Olivier Giroud unko bi sa de to no kwa na di o mu di na tem Joao Felix o mu ye the same thing e de cha Joao Felix ana for Saul Niguez and so omo the same thing et Saul Niguez kwabra eno ada omo tene omo tension e de ko Julian Alvarez so ya say o hekọ na ho a ya say Otros bi bokọ na ho no omo ma no ya ene ya say no ada omo de ne ma me nyina ma no ene ya no mu bonidi no omo de ma no na Japan game no ana asem go no Japan game no ana ye ko be say Diego Pablo Simeone say na season of supporters bi a single out a player edinatem na wote ya na asem be na o kak fa ho
opejana no Atletico Madrid omo respect omo supporters hey baba na dia betimi aka nyina no wase de obetimi aka nyina no enti omo respect omo supporters the Anthony Gordon so the first game for Barcelona men fans semi official game kwabna eno so akonya penalty ase no omo de man akwaba enti no ene ye de esi e wadwumade so abusia de esi ha Manchester City atese man kone wo munya no omo penti omo ni Roman so di nkoma 60 million euros no offer men se eka wadwumade so nti aha and the Edin Crofama so semi nyina edi esi edi ama wanchicha ahodo nyina so abusia ni nyina anso eni nti ya de esi okay ya de esi is it the club football is officially back? Yes. Na La Liga game back etimi atoga but normal some supporters boo player there and I mean it's normal you boo honey what you do ho boo ni say ehuru omo oh say ebi ehuru num na kofa signs of no so the bias I think to say they will can obetimi akeka but say we din atem ni ade I think and the supporters in the new munina there section of them emuko overboard inti it's normal all right now 10:33 insurance on 4.5 yeah, that's it for joining us on board. Then